Anyang aki din! Ay na, apaw! Kunak lalaki din, no? Sino tikas larubin palilya ang masabak ka? Si kamagayam, pare utaw. Wan pare, apay, di mo ka di madlaw, nagdi ko sakit tikas na unay. Ha? Kan nagpumadak pa isa nagpintas, ti pan nakabis ngay ti boko. Ay, una yan. Sa dino ti papanamaya? Mapanak man niya yan ni Saria. Inak man sarunggaran. Anya? Ay, awan pa'y makatawid manipod na balo ka? Ngamita, dagaya mo nararmamaon. Pare utaw. Ne, apay, kapoy, pare toryong. Ay, unay kang paray. Kahit, kaya nakangarod ni Saria. Saan na pa'y magkidingay naklon? Nga mamok, ken mariknak. Nga damit pa naggusto na kanya, pare toryong. Sigurado, saan ngagbayag? Sasagutin niya ako ng matamis na oo. Anya? Ala, ingka nga raw. Ang mga no agur-uray ni Saria kinga, pare utaw. Pudno ka day ti madamdamag kaw, anak kaw. Anya day tananang? Nga, dakan war-arman na ni Utto. Ay, pudno day tananang. Nasabak ko nga rod itay lang. Mapanakano sa rungkaran ni Saria niya balay na. Aniya? Ay, saan na talaga maikat ni Otto ti kinababairo na, nanang. Iwang nga raw. Awang pa ti makatawan. Manipod idipin mo say ni bakit na. Nga maita, adamanin ar-arman na. Anya nga raw. Babairo nga raw. Iso ti katatao na. Ay ayatin ka unay-unay. Saria my love, so sweet. Ha? Ikarik asan kan tupulos pasagitan, iti kaano man. Tandaan nam na ita, Saria. Ay, Utto. Awan pa'y ti makatawan. Manipod idipin mo say ti asawam. Angam ita, umay nakit din sarsarungkaran. Awan mo dagas na, sigagid di mat. Agpara tamot abalo. Iso nga awan parikot. Ay, saan? Mangsapul kalaangan iti sa baling armam. Sana siya. Ha? Gaputa iti kaano man, saan ka maayat? Nagsakit mo tanda ita pa nagsasaom siga, Saria. Anya kalaki din na ya. Natarak mat. Kan may sa anak pa yalakay. Kabalak pa iti mamin 8. Anya? Iso pa nga sim, Saria, my love so sweet. Aklunin na kuma. Oray kasta kang agsaw kanya, sa anak ka maupay kin ka. Gaputan na pudno, ti panagayat ko kin ka. No ada pa'y panggap mo ang makiasawa, Saria. Saan kumamatan angan ni Utaw? Ha? Nadamag ko nga may nga agar-aram kanukan kakag. Ay, pudno day tanana. Kanayon nga rin mo dito itersenak. Kunamla no gumatang. Ngam saan mat. Taday tala aram-aram ti umay nararamidan. Kastaya. Iyapo day jay alalaki. Talaga dinan maikat ti kinababairo na. Di nalakit mauray ang mapalabas ti makatawan day di asawa na. Sa agarang manan iti sa bale. Anya ngay nga ron. Kat babaero mat. Basta, ti maibagakin ka. Ti musong batan day jay nga utaw. Awan ti maganab mo kan kwa na kunak tumal. Kat, anya ngay utaw. Inaklon na kakadin ni Saria. Ay, saan pa'y nga rod, tata? Adamot lang kiti panagkunak. Kabailak pa'y matimamin 8. Umno apay nga ta. Ay, na yan tamamin 8 utaw. Kat pudno mo tata. Kabailak pa'y mat. Ay, ang mga nukong ko ng laday ta, utaw. Kat no sana tumakder. Adamot agas apang patakder, tata. Anya, ay, uto ka talaga. Parikot ko nga rod no kasanok ang mapagwin ni Saria. Pakipot pa lang amin na yabalo. Ay, unay ka na yaw tao.
Anya laki din. Ngam no mauma ka talaga kinkwana tata. Ay talagang agar maklangan iti sa bali. Saan lang mat nga iso ti babae dito ilubong kahit? Kung namlan no iso lang ti da mabagbagi na. Ti salbag asarya. Ar-arba mo nga pagsasawa. Pagsasawa ko na. Tadinak madlaklo na. Bay aman ang mabangles di iduldulin na. Doore magangaw. Ha? Surun ko. Sarya, my love, so sweet. Awan ka niya talaga ti namnamakin ka? Manon adaras nga imbagakkan ka, nga awan namnamaam kanyak. Ngamin, awan mariknak a panagayat ko kan ka. Anya? Sarya, my love, so sweet. Amok, no apay di nakayat. Ha? Panagkunam siguro, saanin atumang ka na niya. Anya kalaki din eh. Anya? Amo ka day tatirason. No apay nagrigat nakngaklo na eh. Nga oray adamot lang. Oh. Anya ka din dayta nga ibagbagam utto. No day tati pampanunodam sayra. Adamot dagiti agas ken wagas tapno tumangkan. Ay, pumanaw ka man dito tersenak. Anya ka din nagita nga ibagbagam. Ha? Utto ka talaga, salbag ka kitdi. Anya? Apay ngay pareho tao. Nagkapoy kamutay. Ha? Apay anak ko naman da paritoryo. Win ah. Dapat di na kamulaklo na ni Sarya. May love so sweet mo. Yakman amoy ti daya babae. No nya nga tati kurang kanya ka. Tapay adi na kayat. Kit tumangkin pa yung mutamok. Anya? Imbagak lang aro din ngayon na. Ano sana tumangkain? Adamot dagiti agas apagpatangkain, pare. Ay unay kang paray. Talaga mo Talaga kinarir mo ti kinababairaw. Ay, unay kamatin, pare Toryo. Unay ta babaero, pare. Mapleng man tilapayag ko no kasta tibagbagan, pare. Aw, no di mo kaya ti term mababairaw. Womanizer. Tapno na pinpinta sa danggay. Ay, nyalaki din na yan. Podno ka di tinadamag ka o tao? Ha? Anya rin ta, tata. Ngayon sardang mo karon ti panagar-arim mo ka ni Sarya. Podno aya. Way, tata. Insardeng kon. Tanapukawan ako ni ti kakaisuna namnama. Aya, di nakmad lang amin naklo na na. Kun manumit tin abulan nga. Dato na kinwa na. Kunamlan nakapimpinta sa balo da ya Sarya. Nagalas mo lang. Fay, ay, gapulaan ta di na kayo naklaon. Kastante bagbagam. Nga musto lang di saan na panangaklon kanyak, tata. I mean, adda man yung tinamamok nga ububing nga amang nga miso, tata. Aya, ububing ko na. Saan ka ba'y siguro ato lang, tata? Tapno saan nyo anang nagtimbaga? Ay, yan niya laki, day na ya. Di na kainaklong ni Sarya. Day tokit ububingay. Awan to mga minti pamatiyo kanyak, tata. Ado tiwagas, tapno tumanggan. Anya lagi din na ya. Ado mo kapag patanggan, tata. Iso nga mo, saan nga agbabawi ni Talya ang mga klon kanya, tata. Ngam, manong utto. Aday nga ubingak ngam sika. Laklakay ka kanyang iti 15 years. Kung naktumot kin nga, Talya, saan mo't aday jay tawon ti pangibasaran iti napudno a panagayat? Ha? Iso pang asim, Talya, di na kumamot paayan. Pinainak na jay asarya. Di mo kumamot tin ulitin na. Ay, Di ka kumamot ag sinaya kas na, Talya. Uray aday walaklakayak ngamsi ka. Tumanggan ba'y mat? Si kakid di mat. anya? Ay, anya ka din day nga ibagbagam, manong utto. Ay, kwa. Ti ko na, no sana tumanggan. Adamit agas apagpatanggan.
Anya? Ay, puno ti bagbagak talya. Mamati ka ko ma. Anya? Adda manin sa baling ar-arman ni Utaw. Adda nga rod nanang. Ob-obingam ni Sarya. Agasam day tangay. Ipasika na kanukin nila kay Pedro nga agtawan lang iti 25 year arman na. Anya? Kahit inaklon na nga raw ni Utaw. San pa'y siguro nanang? No inaklon na ni Otaw. Imay ko man aday dito. Ngumay na iparamag. Amumitin ti ugali na day nga Otaw. Tunggal ada mga klongking na kurang lang kay pakamunan iti bumarangay. Una yan dayjay nga Otto aya. Talaga nga ipatay na no awan babae iti biyag na. Huwag nga ron nanang. Barang ano aklunan day babae. Tapno agtalnan. Kayat mo, Sawen. Agayan ayatan talya. Wano to? Jakmat lang amin malabdan diriknak nga agayat kan ka. Nga ore adayo nga inauna ka ngam siya. Yahoo! Kamaw dyan na. Agayan ayat kami kanitalya. Yahoo! Ay na, maragsakan aklaw na italya. Ay na, nakaragragsakan. Daytuyen ti karagsakan ngal daw iti biyaggaw talya. Ti panangaklon mo kanyak. Ay agyaman ako na yunay. Awan anyaman na Otto. Ay ayatan ka unay-unay. Ay, kasta akmat king ka. Kat iti ka ano man. Saan kanto apasakitan? Apaw! Dagita man, di pa nag-isisam. Pagatlapayag ko naman. Anya laki, day. Ket, wala pare. Sino di sana makaisam? Ket, inaklon na kon ni Talya. House! Agang angaw ka man ako na akon, pare utaw. Saan ang agang angaw, pare Toryong? Podno, ti bagbagak. Kay, naggana sinabiyag no kasta baray. Kaskala na nga bak iti luto. Ano kasta? Ay, una pare. 25 years old ko naman. Anya lagi din. Kay, agdidit kayo mga lang. Ha? Ko ha? Agdit kami dulat na. Mabalin ka di matasaan. Natayar na ito yung kumbarem, pare Toryong. So, imposible apaayan nak ni Talya. No, awisit nga agdit kami. Anya? Hello, Talya. Hello, Otto. Mabalin ka di nga awisan ka nga agdate in Don Bigat? Ha? Valentine's Day in Don Bigat. So nga, awisan ka mo't amapan agdate. Oray man adayo alaklakaya kam ka. Amok mo dagiti Valentine's ama ko na. Ala, win ka naman na. Ala, wala. Day talaga yam. Oh? Agpaiso? Ay, dagitaman ti may sakayat ko ken ka, Talya. Siguradom lang ha. Asaanak ang mabuisit kan ka. Ha? Ay, saan? Anya ka lagi din na ya. Sweet da ito'y boyfriend mo, kunak domait. No worries, Talya. Masigurado, mapawaw uto ka kanya nung makitam tiki na sweet ko. I assure you, Talya. Tara, nanggiyo ka na, ipumanok ka idir na biyay. Nabarbartag siguro na iyay. Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Rumwara ko ba sa pagsasawa ng... Ay, wag, nangagkumutla na iyay. Sanang interesado ang mga mo, no sino na iyay na bartag. Tata, pare Toryong. Ay, siya magaya mo tao. Pasolpot-solpot ka ba? Anya ka tayo may mo'y padamag ka na kamay. Siyempre, good news. Anya lagi din na ya. At mo't imay ko yung padamag ang bad news. On pa mo na po da. Anya nga rin tayo padamag mau. Ibaga mo na. Pare Toryong. Agsarak kami ka ni Talya inton bigat. Anya? Ay, Day, agsarak kayo ko na. Apay akilata, nagbaliw tila nga. Ay, ada nga rin, parikot ko. Tata, pare Toryong. Nay, anya nga day ta? Rumbang ko manaragsak ka, tag-date kayo.
Valentine's Day ko naman. Ay na. Ay, mabai na nga rin na mapangumatang iti pagpatanggan iti parmasi, pare. Tata, Anya? uwan pare, dahita ti parikot ko. Amangan nga minno, madisappoint ni Talia kanya. Ay, una yan. Dahil talagayam ti parikot mo. Rumbag lang nga naturad ka mapangumatang. Nakalaslas to ka lalakay. Mabayin ka kide na mapangumatang. Adayamot ti babaero ang managbabayin. Awa, ano to? Unay ka matanod to. Itayak pa nga agur-uray kan kanito ti hotel. Ngamapay nga itakalaang. Ay, pasensya ka ko man, Talia. Dala ngamin napangugin hatang iti parmasi. Ha? Anya na ita? Pagpatangkay, Talia. Anya? Ay, unay kan? Na? Kitakman? Ay, awanan, tinumar ko na. Tapno, apag iso nga, Anya? Kit, ala, Talia. Umunagtan dito hotel. Ang mga nod na makakita ka data dito. Nakababay. Kulakman mo imay taritoy tapno ag-date. Apay kaya kaslade kamot makaigig na uto. Sabali nga minti marikiriknak. Ay, Ha? Anyat kayat mo asawan? Adda ka din nasakit iti bagbagim? Wano? Timangkan ka din? ay, saan pa Italia? Nagtumarak iti pagpatanggan. Saan mo itati kwat iti manggan? No di ka ti, ay na, buo mo tinabagik. Sabali talaga ti mariknak. Maday talaga. Ay, Anya nga ron ti aramidak? Ay, unay ka matan? Siyaktib din di madanagan kan ka? Ay, tilan tumat ngamin ti aramidam. No saan ngamin na tumakdar? Saan at tila tumtumaram nga agas maawatam? ay, di na kumamatin ong tana. Ay, pangasim dalya. Dumawat ka iti tulong ni Tarwar. Itaray na ko ni hospital. Ay, madya talaga ti Eriknak. Saan lang ati mabagbagik ti tumangtanggan. Buwa pagik dalya. Matayak sa amot na. Kahit imbag man ta nakarwar ka adagos manipo ni hospital. Pareho tao. Apa nga, agkat katawa ka pare. Makapahilag ka ba? Ngamay, pare! So, saan nga minatumangkin aki? Saan mo napilitin na? Anya kita may tartaray hospital. Kapulang itang-tangkin yaw. Ano na yung nga? Uwin nga rod, nakababayin din. Kahit, anya nga hindi ko na nitalyakin ka. Awan pare, imbrik na ka. Anya? Ay, on pare. Dahil tatipod no. Kas taunay abain na, idimpan na kayo hospital. Idi nagdamag yung nurse. Imbaga na, nagtumara kami niti pagpatangkay. Kas taunay nga lag yung nurse ka. Anya? Ay, oray siya. Mababay na may. Dayta ngaming kay paray. No saan na tumangkay ko na malayin. Saan na pilitay no. Saan na tila tumtumarab. Taray, nakababay. Iso pa nga asim paray. Ta saan mo ko mga ulitin ay no. Bayam ka di ako maray. No tumangkin pa di na saya. Ay, uwi na pare. Saanin na talaga. Saanin pare. Promise. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay Parang Tarabay.
Anya laki din! Mariton niya, manungay matenti earnings mo iti Facebook. Ha? Ay na mare, mabilbilang pailaang ti earnings ko. Sika ngay manumatan. Hay, adamatin ati dandan $100 ang naurnong ko. Ay na, agasaman mare. Ay sana all kunak manlatan. Kasta talaga mare. Abay si Kang, manuay ati dollars mo. Basit pa'y nga rod mare. Numaminsan ngamin, jak masangsango ti makiing-engage iti daduma a content creator. Amumatan, ado ti pakakong kumikumak. Sa bagay mo't kiti Naimbagkan ka taadalat ta ti time mo, taada ka laang mo't iti tersena magbambantay. Maka-engage ka no kasjay nga awan customer mo. Aywan mare, engagement launay importante kada tayo content creator. No dahil dyan ngamin ti bumaba mo ti earning. Wan nga rod mare. So ano adag comment iti contents, masapol a replyam. Iti kasta, agtali na ed anangato ti engagement. Anya laki din na dollar saya. Naimbag ka pa'y mare, imado adagos ti followers mo iti Facebook. Dakkel pa yun ti dollars ano urnong mo. Ha? Aywan mare, kaasi na, kat imado, kan umatadupay. Nagmamayat nga mindagiti ikon content mo. Ka, oras si kamat mare. Kasano an naibagam an nagmayat kat nagalas mo ti camera ti cellphone ko? Ay na mare, kat gumatang ka ngamin iti barong ang cellphone mo, anya kat an anusan ti daan ang cellphone mo ngamin. Hay, bareng man no umdasan ti linaon ti alkansyak mare. Iso ti igatang ko iti baro a cellphone ko. Wan mayat ngamin no napinta si camera mare, tapno makay ayaw mo't iti mata. Wen mare, dayta talaga ti aramido. No makagatang ganto iti baro a cellphone mo, inaldawem tagpost, kan kang runaan na, maki-engage ka. No adag comment ken ka, ag-reply ka, tapno adapay ang maka-earn ka. Wen mare, agyaman nak iti dayta nga imbagam. Nay, apay ngay ba kay? Inihiwam mo't tanday ta kakaiso ng alkansyam. Ayun lakay. Iniwa kun akas lamo laang iti iwa. Salbag kit di mo dayta panagsasaom. Katuan mat, kitaam nga minti panangiwa. Kasla iwak mat laang. Saan aya? Iniwa ko, tay gatang ko man iti baro a cellphone ko lakay. Baro a cellphone. Wun, tay man cellphone ang napintas ti kamera na. Tapno adda usarak nga agaramid iti content ko iti inaldaw. Ay katuan no dayta ti kunam. Nasaya at mo dayta na panunot mo. Nagalas nga agpaiso ti camera ti cellphone mo. Iso nagalas mo ti ikon content mo. Ken iso abasit mo ti aglalike. Ken basit ti earnings mo. Umadun to lakay, makagatang aklay ti baro a cellphone ko. Nakapulos ka apanyang, papanamngay. Ay na mapanak ijay ili nana, inak gumatang iti baro a cellphone ko. Ha? Wuna na, gumatang akman iti baro a cellphone ko, tay man napintas ti kamera na. Ay katwan pilyam tay kapintasan a kamera, tapno pumintas dagiti ikon content mo iti Facebook. Sana kasla ka dagiti ipupost mo nagalas ti pan nakapicture na. Naguyaw kayo mutin abakbakutan. Ay saan ka nga uyawan, panyang? Ibagbagakla ang tipudnaw, iti kasta, mapasaya at mau. Anya? Mala, ingkan, tapno mapilay, ti kapipintasan na cellphone. Apaw? Nagmayat mo tanday ta kabarbaro a cellphone mo ba kay? Wuna, anya lakit din. No makagatang dagiti kumarek iti cellphone da nagmayat ti kamera na. Makagatang akmat adi. Anya?
Inton madamdama, inakmatan agkita iti picturak ang mabalin ko nga i-content. Ay katuan na. Iso nga rod ti usar na dayta baro a cellphone mo. Lalaingak man ti ag-picture, tapno umado ti agreak kan ag-follow kanya. Kan kang runaan na, lalaingak ti maki-engage iti padak a content creator. Saan akong amabain ang maki-engage, tama siguradok ang nagmamayatin ti mapicture ko ang maipost. Ala, saan nga ibagbaga day tapanyang? No di kahit ar-aramidan. Nakagat ang gagaya man iti baro cellphone mo, kumare. Aywan kumare, kas makita mo, nagpintas daytoy kamera kita. Kas lakapintas kumalaang, anya laki din. Anya? Kan kas makita mo dagiti post ko iti kalman. Clear as in clear. Anya laki din kunak manin. Masayat ka di, mare. Malala lang. Itultuloy mo tag-content. Nakasta talaga ti content creator. Naskan nga dati baro apos mo itinaldaw. Aywan mare, saanin ang masapol nga ibagbagam data? Taamok adi, tar aramid. Anya? Ang mga no ibagampay akanayunak ti maki-engage. Ay sus, amok dagitan mare, saanin ang masapol nga ipalpalagip mo? Amok tar aramid kunak tumo. Anya? Kahit mo sa wen? Imay kalagayam dito itirsena at may pasikat mo dahi tabaro a cellphone mo. Ay, salpag! Ala, panaw! Iawanan bain a babae? Ha? Apay nga mare, bigbigat mo nga agpungpungtot ka. Dayjay man apanyang, agasem man. Jay impose ko iti Facebook nga agsaksakitak idi na minsan nga aldaw. Napanakit kinumentan iti congratulations. Ay salbag a babae. Ha? Anya? Wan mare, kasla mangin insulto matay. Ay, sana kasla amare. Talaga nga insult day dyan. Nakita na lang nga ruden nga agsaksakit kay di post mo. Kasi lang tinapan na in-comment man. Kuna na siguro nga isapar na ti maki-engage iti pada na a content creator nga uray da trabaho na. Kadadaras naman siguro saan kumamot akas jay ah. Wala. Kita namat kumati ikom-comment na. Numayan natop iti komentaran na. Imbes at i-comment na kuma kat agpaimbag kamare kuna na kumamot. Ngam saan mata nagdakkel a congratulations tin comment na. Ay na, baga amare. Sana na saya ti kasing araramidan na. Agpapada tayo nga isap sa party maki-engage o at trabaho. Ngam saan kumamot aje makapainsulto ah. Kasarita ka talaga dayjay mare. Saan ko lang amin ang maranranaan kat? Jakon mauray ang maranaan ka dita igigid. Isugay maya kung diti balayo mare. Ha? Tapay mare. Imayak takas taunay ti panaka-insultok iti in-comment mo iti post ko iti na minsan nga aldaw. Ha? Anya ayatin comment ko mare. Nagposak ang masakitak, impost ko ti kaadak iti kwarto me, gaputa kas taunay nga agkakapsotak. Ngamsi ka, nag-comment ka mo tan iti congratulations. Puo na yan mare. Anya? Saan kumamot akas ta ah? Anya lakit din mare. Kasla saan kamot a content creator no kasta? Anya? Nakitak a masakit ka iti post mo. Ngam gapo iti kadadaras ko, kan para laang iti engagement ako natayo iti Facebook. Iso day jay ti kalakaan a pindutan. Nagrabaw mo tanay tarason mo. Kita ang kumamot ang umunat i-comment mo numayan natop iti post. Anya ka ta congratulationan kat masakit di tao. Ay na nagrabaw day ta aparikot mo. No awanan ti bagam agtalaw ka. Ado pa'y tinaskan nga aramida.
Adya, kasta pa'y laang tinsungbat na kan ka, anak ka. Wan tatang, talaga amangin insulto day di babae. Hey, bay amaw na nakaw. Lipat mo no anya mantiin comment na itipos mo anak insulto am iti kasta unay. Ay, nagsakit at talaga tinakam ko kan kuana tatang. Ha? Kasla ngamin pakaragsakan na unay ti panagsakit ko. Ta nag-comment mo din iti congratulations. Nagalas abasaan. Malah bay amon anak ka. Tinapatag at nagimbagkan. Lipat mo day jay. Isupaya pa kay stress am. Anya lakit day. Bagay, saan mat ngamin anasaya at dayay anapan mo in comment kinito niya? Si kakit di mat. May sangkamot. May sangkamot asaan ang makaaw-awat ya. Anya? Tasyak pa'y lang ti sana makawawat. Katman mat. In-explain ko lang arudan. Aga pula ang iti engagement dayjay. Iso lang ti kalakaan apindutan. Iso nga ison tinapindut ko. Ay napanyang, nukorte ti ayan ti laban, naabak ka ni ti kastapa nagrasarason mo, salbag ka. Anya? Nakita ti dua amatam amasakit je tao. Ngam congratulations kid din tinapan mo inkumkumen. Siyempre, mainsultumat a je tao. Ah? Panunutan na, akasla pa karagsakam ti panagsakit na. Anya lakit day. Ne. Apa yan, Mare? Kasla gulaw ka matan. Wan nga rod mare. Ay, Agkakamsutak matan. asos. Ang mga nual daw mon. Ang nga pala, mahirap mamatay ang masamang damo. Anya? Ala, ka nagpa-check up, Mare. No kaya't mo pitagbyag. Ngum saan, ay ka, di tamon. Si kakit di mo't mare. Imbes at tulungan nak. Ngamkas napay lang ang tibagbagang mat. Ay, hawan may tulong ko ken ka. No may papaniti pinansyal. Iso nga agawad kaki din. Kaya ba nila kay mo? Takadwaan na ka pa nagpa-check up. Ang mga ano niya, day tala ba kaulawam? Di mo ibaga ang kwarta. Anya laki din. Nay, apay, maulaw ka? Makitkitam lang arudan ang maululaw. Damagam pa'y laang mat. Aha. Maululaw kan aga po iti katutungit mo. Anya? No maabak ka iti tong 8, ado ang marikriknam. Ngam no mangabak ka kat, ay sos! Nagsaranta ka. Sa baliit ang lakay. Talaga maulawak. Sa anak nga gang anghaw. Anya? Pangasimatan ang lakay. Kadwa anak ang mapanidya ospital. Kasla saan kamot amadanagan iti sa lunat ko. Oh, naragsak ti aldaw mo, amare. Makapakatawa ka mat, Mare. Nakita ko man ti comment mo itimpos ni Mare Panyang. Ha? Impos na ti picture na amasakit. Ngam si Kamat, condolence. Kung kunamot na ti comment mo. Kat, content creator tayo nga ron. Agdardarasak ngamin kat. Kaya't kulaang mo't adi maki-engage kan ko na. Isumutan ati kalakan ang napindot ko. Isumutan ati na i-comment ko. Ay, siguro, umapapoy tigura na kin kalayja kumarita. Bayam nga umapoy adi. Sungrudak pa ikit di, atap no adda asumgad. Anya lakit di. Ay, Mare, ure po utam. Maimbaganday dyan. Umay nakapagsasawan, laka. Ay, sakit din ti but-but nga na. No way! Awanan kamot
tibain a babae. Ne, apay ngay mare. Imay kamutan di ti arubayan mi nga ungat. Anya, Anyat basol ko kan kaya. nakitam ti post ko iti Facebook a masakitak. Ngam ti in-comment mo, condolence. Anya? Dayta ti parikot mo panyang? Ay naapaw. Kas iti rason mo mat kanyak idi ah. Nakunam a content creator tayo amin. Iso day ti kalakaan a pindutan gaputaado ti pakakumkumikumak. Iso a condolence latan at i-comment ko. Anya, Idi masakitak. Congratulations din comment mo iti post ko. Samok ko na abisi tayo amin a content creator. Noan niya ti kalakan na pindutan ay kat isulatan. Sa ita, agong-ungot ka abigbigat. ayawanan kay tibain. Kasla pag-aayat mo pa'y amataya kon, salbag ka. Saan nakasla? Talaga pag-aayat ko. Oh, ade bagbagam. Ha? Ay, awan mare, awan. Ala, ingka nagawid kan, ta saan ka mutla atutupan. No, salbagak, ay salbag ka man. Salbag kan tumanan, intun madamdama. Mom, si Kapanyang. Makakatawa akman kan ka. Anya, apoy lang arodan ti pungtot ko iti daya aton niya. Oh. Ngam si ka, adda ka dito'y ngagkat-katawa. Kasanumat nga men, kasta unay apungtot mo, a kinumentanda ka iti condolence. Kasi kamot tinangirugi nga men. Ah, Adal day takada kayo a content creator. Kitaan nyo nga min nga umuna ti post ti may sa tao. Sakbay kayo nga ag-comment iti nuan niya la dita. Oh, kitaan nyo kumamat Numayan natop ti comment yo iti post ti tao. Sa ita, kundi unget ka. Ay, ayapan niyang. Di mo kaya't ti makomentaran iti makapainsulto. Gamsi ka mo tinangirug-rugin. Anya lakit din. Ay namare, uran niya pa iti bagbangam, saan ka kanungan. anya, Umunay tamin, sikat tinangirugi ti kasta. Nakita masakit di tao. Congratulations ti magbagam kan kuana. mare. Sa ita si kamot ti kinumentaran na iti condolence. Kasta una pungtot mo. Mala, saanin maulit, mare? Pakibagamlatan kin ni Mariton niya. Sorry. Ay, saan? No napudno kay ti dayta pa nagsorim, sikat ti mapan inja balayda, sikat ti mapan agsorry mismo kan kuana. Sige, mapanak to, mare. Agar-aramid ka, iti pakasairan tirik na ti dadoma. Ngam no sikat ti masair, kasta una arurod mo, ay ayo. Be responsible ade, kas content creator mare. Sana kasta, anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Sino niya tataulan ti aso itay? Apay mo't adi mo abugan dagit ang aso bakay? Asino kumapay? Pipiling perfecto Kan aging pipintas akaruba tayo. Nagsasao ko namlan asino. Abay, nasakit lat tatinakam mo. Tayin reklamo na dagiti agkay warang aso dita kalsada. Kukuha na ayat ti kalsada. Ay na bakit? Saan nga rod mabalay na may bulos dagit ang aso na makapirwisyo da iti karuba. Iswanda pa iti pilid ti motor ti karuba no ka. Nakababayin mo't bakit? Mabalin mo't nga idiretso na nga ibaga kanya. Saan masapol nga ije barangay hall ti pagreklamuan na? Bakit may mayat mo lang ti inaramid na? Saan mo't ada tayo ti agkayura lang ti aso na? Ado tayo mo't? Bakit? Ha? Basta, kagurgurak det babae. Piling na pintas kun sexy. Uray saan mo't?
Iso nga aging gaita, kat awan pa'y asawa na tapirin nga rin. Agsagdang gaman bakit? Agraman personal abiyag ni sabit. Pakibiyangam. Nasayaat nga ron, tikas tangar aramidam. Masurunak iti dayjay a Marilyn tatang. Anya ayat inaramid na ka. Sa bali iti panagkita na kanyak, idilim mabasak iti paraangan da. Anya kalakit din anak ko. Ang mga na misinterpret mo laang. Saan tatang? Talaga nga rod sa bali. Kasla dagura na kanyak. Kitaan naktupay iti up and down. Saan lang nga dayta? Di na pa'y mat ko na nga abugan na ti aso da. Awan bibiyang na nga uray tataulandak dagiti aso. Ay ngam awan mat siguro tinagapaan nyo anya. Awan mo ti amok. Dayjay lang no nasakit tinakam na, idiin report ko dagiti agkaywara nga aso na dita kalsada. Aso da nga minti da dumay jay kat. Para matitipagsayaatan tayo tinaramid mo anak ko. Dayta siguro ti di na maawatan tatang. Ay, saan nga umanay dayta ang pagguraan nyo iti tunggal maysa? No adda ti parikaw, pagsaritaan nyo. Irwar mo man tay dakkel nga speaker dita, Jonas Lakan. Ano nun di speaker? Anya kalakit din aya, basta irwar mo. Yak lang sigurado nagkurni pa dito eh. Nabayag mo ngamin, anay dulin. Agkurri dayta, irwar mo kiding. Mula saan ba kayo, tanay? Kataptapok. Wen, siya kunti makammo. Itaman pa yan ang lagip mo na itang speaker. Agpatukarak lakay. Anya? Agdain download ko kat akanta. Isuman ti denggak kabayatan ti panagdalus ko. Di kan agin iimata. Anday ta, na-i-play ko. Sigurado amangag na. Ngami, nagpigsa ti tukar ko. Tangsit na niya babae. Bakit? Anya langit di mo tay? Anyak ko nam, Jonas. Tatukar mo nakapigpig sa amin. Anya nga iti parikot yung napigsa. Mayak tupay. Ay na bakit? Ikapsot mo ta. Nakapigpig sa lauray. Uray lang mangag ijabangir mo. Nasaya at kit di Anya? Mayat tinapigsa. Tapno sigurado amangag dagiti kaaroma tayo. Anya ka langit din ay bakit? Kaya't mo ta dadaulat daytang speaker, ha? Na, dahi ti di mo aramidan, talaga adakis ka kanya. Naawanan ti bagam, pumanaw kan. Ituloy mo kaya diti aramidam, tabisi akmat ditoy. Awan oras ko ang makidibate kan ka. Di kan agin iimata amok ti ugaling. Asino mat nga tata nakapigpig sa titukar na tata. Sapay iso lang nga iso. Ay, may sa oras samat na nakasta ti patpatukar na. Makaumamot. No sa anak ngagbidlaw, da maariling di agpatpatukar. Awan mat ti kunada nga ikapsot da. Masapul aya naka loudspeaker. Ay, jak abukad ako ada Uno. Siyak ti paspasagidan na. Iso akas na ti music na. Nay. Madi Ay, amangan mo't ano dahi tati paborito na. Nakaskas daw. Taitalaang mat nagpatukar day ta babae. Naka-speaker pa'y. Amangan mat nupod no ti atap ko apaspasagidan nak day jay babae tatang. Wakwakirat pa'y aperpermi. Saan ang Saya at tayo na dap mo ti speaker si Kamarile. Iso lang iso ti music mo.
Nasurok amay sa nga oras nga iso ti impatukar ko, lakay. Imposible mo't no saan anangag ni sabit dayjay. Anyat ko nam. Para kin ni sabit dayjay akanta, iso nga inggagarak nga impigsa, lakay. No kasta, impatukar mo dayjay. Tapno mapasagidan ni Sabet. Ay, nagloko kan. Maibagay kan kwa na dayjay akanta, lakay. Nakatangtangsit a babae. I-charge ko pa iti speaker. Tagpatukarak tumanan inton malam. Unay kan bakit? Pagrugyan day tati sana pagkikinawatan. Tabarang makarik namot no agul uli makaklaang. Awan ti mapasamak, lakay. Day taman ngamin gayt. Naturay kayo adwa. Awan tagpakumbaba ka na kayo. Anya ngay tanay karton a binagkat mau sabay. Speaker daytoy, Nana Celia. Speaker! Ay, an-anwam tidakkel nga speaker. Agpatukarak, mama. Idi na minsan nga alda, nakapigpig sa titukar ni Marilyn. Ita, si Kamal. Ay, Nana. Iso agim matang akmat iti dakkel nga speaker ko. Sigurado, amang ngagtumot iti balay no kwa. Ayun, anana. Sigurado pa'y amangag iti ayan da Marilyn. Ti ko na siguro kat sa anak bumalas. Bumalas. Amok asyak ti paspasagida na idi na minsan ngal daw. Nangagyaw ti patpatukar na, nana. Nakatangtang sit a babae kun kunanakit din. Apay kumapasagidan na ka. Adaya ti sanyo nagkinaawatan. Jak amo iti deja a babae, nana. Ada siguro limad agura na kanya. Sa bagay, mariknak mat ngamin kat. Tunggal lumabasak di tabalay da, kitaan nak iti up and down. Di na pa'y abugan ti aso da. Iso nga uray di na ibaga, amuklatan. Nay, nangalami ti dayta nga speaker na nakaw. Ginatang ko, tatang. Agpatukarak, mamat. Anya? Denggak tin download ko akanta ni Miss Jennifer Miranda. Amom, na niya ti title na, tatang. Uray di mo sa lodsudan, ibagaklatan, tatang. Agindadalos ti title na. Ay, una yan dayta nga ipatukar mo. Apay, awan sa balay. May bagay launay ka ni Marilyn day ta akanta, tagindadalos day jay. Agraman personal abiyag ko pakibiyangan na pay. No anya launay ti pagsaksakitan tinakam na kanyak No adda ti lima nagura yo iti tunggal may sa pagsaritaan yo Saan aday tapatukar kayo patukar? Ay saan, tatang? Sa anak apaabak iti day ja babae. Agpatukarak mo. Saan masulbar ti parikot yo? No kasta ti ararabidan yo. Uray pay. Tinapatag kanyak. Mapasagidan mo't day ja babae. Tapno agbain mamay. Inton ko nagreklamo na kiti kaaruba. Mairaman da pa yan iti gura yo iti tunggal may sa. Kat uray mo't day ja Marilyn. Patukar mo't patukar. Makadlawa kon, tatang. Aging dadalos ti loko, kunam net plano isot perfecto, kas naawan ti limlimed na, nagadugayam ti aramid na. Sino ta nakapigpig sa titukar na di talakay? Yaka mo na sino ka dagiti karuba. Dinggaman no sa dino ti paggapgapuan na. Apay mo. Kasla pasagid day ka. Apay, napasagidan ka. Naguray ka. No sa anak ng agbidot, iti ayan da sabet ti paggapgapuan day ta atukar. Talaga mo't day ta babae Mabitlang tairuar ko man ti speaker, tagpatukarak man may. Uy, di mo iruwar ti speaker Makadisturbo kayo iti karuba no kastalaan.
Dadalos ti loko kunam netlano isot perfecto kas naawan ti limlimed na nagadugayam ti aramid na. Dayta, naiplik mo't ti agin dadalos ti title na kanta. Kita, man niya ti aramidan na numangag na. Na, apay mo't nga ni deputy speaker nga itatang. Ay, itay payakas ta ti music mo. Sapay nakapigpig sa. Ni tatang mo't. Nakababain nga road ka nagiti karuba. Kasanaw no madisturbo da iti nakapigpig sa ato karmao. Inton ko nagreklamo da kita. Saan mo't apara kadakwada ti patpatukar ko tatang? Para iti kaaruba tayo anapuskol kirupa na. Ay sus, pag nga asim man, gusto da itaan. Saan man akong kumpurmitar aramidan yaw? No diyo kaya ta pagsaritaan ti parikot yaw. Aga pa kayaw di ta paraangan. Sana kasta apatukar kayo apatukar iti nakapigpig sa tapno laeng mapasagidan nyo ti tunggal maysa. Huh? Ibagam man iti asawam si Ka Jonas. Ibagam ano agpatukar. Kat di na ko maipigsa. Natanggat ti ulo na tayo dyan, Nana Silya. No daduhuma. Kat agidan da pa'y nga agtukar kinisabet. Una ta, agpinpinasagid da, Nana. Nasakit ti ulo iti kastingar aramidan da. Ida mo tan makarik na. Nana, kasari tayo ti daduma karuba tayo. Agreklamo kayo di barangay hall, tapno bagpagaan ida ni kapitan. Apa anak ngamin di bakit ko na dati bakit? Tapno masulbar ko mamadlangan ti parikot iti nagbaitan da, Nana. Won, kasta langan ti aramidag. Uray ni sabet, kinasaritak mo't idi na minsan. May samot nga agpatangkang. Adaw tagreklamo a karuba sabit anak kao. Na, apay ka no tatang? Patukar kayo kano apatukar kini Marilyn. Sakit nakapigpig sa. Anya lakit di mo't dagita. Apay nga agreklamo da katukar laang mo't. Makareng-reng nga raw. Ay, nagadukit di nga muda ah. Sana dakis tagpatukar. Gamkitayo mo't agamin takontrolan yaw. Da kayo mamot ti pasagidan da tatang. No anya mo't ti aramidan yo. Ay na, saan mo ta mabalin nga agpinasagid kayo latan? Pagsaritaan nyo no anya ti parikaw. Kasano masulbar no kasta nga agul uli kayo adwa. Inton kuan, paspasagidan nyo ti tunggal maysa. Marilyn, bakit? Mapan ka kano iti barangay hall, inton bigat. Na, apay ka no? Ado, tinagreklamo a karuba kada kayo. Anya? Anya ka no ti basol ko? Nakapigpig sa kano ti tukar mo. Da kayo, kan Marisabet, tinaireklamo. Anya? Ali ha? Pasagid pa more. Ha? Asinaw dagita nagreklamo? Di mon amwen. Panunutam kit de, no anya ti ibagam ken kapitan inton bigat. Tagpinpin na sagid tumot ngamin tamuyo. Naimbag ko ma, no dakda kayo laeng, ngam saan man, tairama nyo ti intero a barangay. Grabe ka mo't lakay. Saan mo't ngentero a barangay ah? Nita, sumungbat ka pa laeng ngamin bakit? Ada kanuti nang i-report kada kami ija barangay hall tatang. Nangag ko nga rod na jay, karuba ka no matlaag. Makapasurun mat. Iso akayat da kayo ang makasarita ni Kapitan. Sa anak ko maabumalas no sa anak kas jay tinaramid da dya Marilyn. Ay, di kay agpin na tudun ngamin.
Taagpada kayo nga daan basaol. Anyan tulangan ti baga ni Kapitan no makita dakmanon ijay. Ay katanusam Ay nasaysayahan mo lang no kasarita na kayo ni Kapitan. Amangan no iso ti makasolbar da ita. Iti diyo pag kinkin na awatan, kini Mariline. Masurunak na Silya. Ha? Inpabarangay da kami pay laeng met dagiti kaaruba nana. Ay, da kayon tumag ngamen. Saan met asyak tinangirugi? Ni met Marilyn tinangirugi nana? Wan ngam uray si ka, bimalas ka mat. Una yun ti kastoy mapaspasama. Mapan kalatatap no makisarita kayo matlang iti sangwanan ni Kapitan. Ay, nakababain launa eh. Para laang ititukar, may pabarangay kami pa yan. Gapaw ta makadisturbo kay ngamin. Da kayo lang adwa ti adda ti parikot na. Kamairaman mo tintintiro a barangay. Anya lakit din. Naimbag abigat mo sabet. Kastamat kun ka, Marilyn. Aawan ka di pa'y ni Kapitan. Awan pa'y nga ron. Itay pa'y ngururayo. Amang ano nalipatan na ti schedule tayo ng agsasarita. Nakababain launay ti kaston. Ay, uray siyak. Mabainak matan kadagiti kaaruba. Basol ko ngamin. Sorry Sorry no pinasagidan ka. Uray siyak Sorry mat. Nasakit lang amin tirik na. Takas jay matipat patukar mo. Iso abi malusak matan. Naaramid ko lang tikas jay. Gaputa na sakit tinakam ko, idi inreklamom dagiti agkaiwara nga aso dito lugar tayo. Ti kam malikpay, inraman ko ti personal abiyag mo. Ngam ita, naamiris kun abiddo ti inaramid ko. Iso nga isardeng tan tidakas nga aramid ta. No adda saan mo akayat kanyak, idirit sumlaangan. Uray si kamot amare. No adda inaramid ko adi mo magustuhan, ibagamot kanya. Ni Kapitan Samot tenta sumungan. Ay, uwin nga paiso. Ibagatan tuken kwa na nagpinakawantan. Tapno saanan nga umatidog ti saritaan. Ibagata aditan ton agpatukar iti napigsa. Tapno saan amadisturbo dagiti kaaruba. Anya laki, Jane. Nuwad na sakit tinakamaw iti karuba. Pagsaritaan yaw anasayaat. Di kay agpidnasagay. Nang runa no mairamraman na iti karuba yaw. Ti parikaw, kit rumbang nga mapagsaritaan anasayaat. Tapno malawlawagan ti tunggal maysa. Anya laki, Jane. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.